ležao sam u svome krevetu, nisam bio ni za šta, soba je u neredu, ljudi su na ulici travu uvijali, pa su poslije toga mnoge ljude ubijali. Narkotici su zabranjeni, posle na sve načine, ne smijem da ih uzimam i da idem u mnoge akcije. U kvartu su nam stigle čudesne i lepe manije, prekrasne i takozvane mikronarkomanije. Mikronarkomanija ni u vašim srcima, mikronarkomanija i u mojim mislima. Mikronarkomanija ne ubija se nikoga, mikronarkomanija to sam ja. Mikronarkomanija ni u vašim srcima, mikronarkomanija je u mojim mislima. Mikronarkomanija ne ubija se nikoga, mikronarkomanija to sam ja. Sada sjedim na betonu dok mi godine prolaze, gledam lepe mlade fukse, ali jedne mi ne dolaze. Neće sa mnom da pričaju jer imam maniju, uzimam telefon, okrećem ortakinju Mariju, ali ona mi se ne javlja i ona mi leđa okreće. Ne znam šta sam skrivio, al nestaću do veče. Idem na neko bolje mjesto gdje će da me vole svi. Ej lažni prijatelji, popušite mi kurac svi. Mikronarkomanija ni u vašim srcima, mikronarkomanija i u mojim mislima. Mikronarkomanija ne ubija se nikoga, mikronarkomanija to sam ja. Mikronarkomanija ni u vašim srcima, mikronarkomanija i u mojim mislima. Mikronarkomanija ne ubija se nikoga, mikronarkomanija to sam ja.